Yo, Tony, me do gbena masia me va agbenkepe ya valaji. Egbe nu me dibe magbonye we akpedada ne yina new subscribers we. Ma unu yira mi mia wele do. Me di magafia le akpaya, alu magablo le moji ne David si ade ile chichi ne se nkonye na akpaya nyebe Bibla de mia de kono son eleme. Menye Bibla eva fia ma miu e a medibe na nya ya ta me okinliopo fe video vai be kinliopo be jom tope fia o nya be minya mawu ta ebe no mega va fia mawu mi o minya nwe ple voin kinliopo enwo dagba le mesigbe minya nwe ple von no vilono aleke jo minya nwe plefon enya be mega fifio mega wa me minye be na me kude mi va idine mi do mo amekukuo ya mi gbo ebe alo mi khosebe amiene kude akate wan gbogbo ajole mi adome na ameku agate wan ajole mi adome de minye zigbanto yo Neva henli akple lisa fe ontinya wa na nyabe amekuna eyuga tro John yo chotale nu de neva henle ko akpo ebe John menyi John balowe o John o sugbo le Bibla me eyi o chotale nu de amega gbogbo joy sigbe Bibla na minyema vo me dibe ma to asinya de ye wo evevi evenyonu eve unchu na konya bere minyamawu afi oko Bibla ko vanami gbanto ya mesiame nese wa gede tomina wa gede tamina wa gede jimina we ewo na bu ewo nenye Kristo to eya enyebe wo nko inele zaza nko imi eve awo mi na mi avio nko yo nami de eya medibe nanya Edem ya olenye yo Edem ameka Edem mau Edem Edem le hiame Edem le veveme Edem le afokume ameka Edem mau Edem mega kwa ide Yesu Kristo kwaji be Yesu Kristo Edem au medem le nouveau mon au nyemenye nouveau vio mako jidepo mako jigbodi ma denya ya gomena ewu evenyonu evenchu mele glo na obe nko yi onana le mi ape famille me la mi ape family me nye venko kwasire mi atogbi Jerry John Rollins egblebe yibe ya na yivi nko kwati eveme nko klachede yovo gbene hadebele Roman Catholic data no ko pe Roman Catholic maga gblele gbe agbenkefe ya vala jibe minyamawu ape yovo va menye yovo va fiami o menye Bibla va fiamawu mi o nko ila si ore ma hre eve nko dewe yi anana nyabe minyamawu ape yovova eya medibe nanya neme gede nyewo agbale mere nkode ole abe mawu femo ngo kameyo mawu femo ameka femo mawu femo ameade kemenye o mawu femo nkode ne non se gbesi agbe mawuli menye Bibla eva fiami mawuli o menye Yehowa eva fiami o menye Yesu Kristo eva fiami o menye Bibla lo Christianity eva fiabe mawuli o mile mawuli zan ape yovova
Maunyo, mile maunyo za ape yovova. Mile maunyo za ape yovova. Delanya bubune, bubuna meka, bubuna mau. Bubuna meka, bubuna mau. Nkwa yo eve, nkwa yo mele gbogbode, won to gete veme. Ne na seira. Mawena. Mau ka ena na o. Minya be mawuli. Minya mau yimi yo ne uto na nami. Mawenam. Mawuse. Mawuli. Mele hanele nyo fonji. Mawewe. Nko de sia de ike mau jele mele. Vai ka o bibla o me. Vai ka o agbala o me. Nena bo ebe. Minya mau hafe yovova. Alo hafe Christianity va. Alo mi menye o. Minya mau. Mi yone o tona nami. Maga bleke la benke fe avala ji be. Miawe yo chi oja. Miawe ke ga blachi be me ga jao. Mi te nwone. Vai bia o pastor bede ate wan blachi ya. Alo ate wan yo chi da. No me ga chi na obe gbogbo won yo pa o. They are just giving you air for you to believe and suffer so that you go and walk on gold. Magana block. There is no gold for you to go and walk. There is life after death. It is not a gold land. Mega kon kuko dade sika dumaji o. Nami tumia pe sika la nyingbaji. It's just simple as that. Minane tumia pe sika we la nyingbaji. Ma ide nkoji. Ebe enam. Ewenam. Elikem. Elikplim. Ameka elikplio. Mawe elikplim. Nemi ina da afa gbeji mi ina de gbeji enyeme adela me datu. Me wadela vedo. Ne me be ma jore. Me yo ama wa fe me gede gbe me. Me yo ma unya fe me gede gba me. Hade me nya be de we have positive and negative energy. Gbogbo nyon so ile a o. Gbogbo von se ile a o. E agbon mele na we. It's just simple as that. Nele mon jivare. Mebe menye Bibla va fia obe ma only o. Me va ekpo Bibla me mi de nwe o le me. Those that make sense. Those that make sense. E ya me dibe mi asa. Agben ke me be de me dibe mi avumi ape susuo me. Let us use logic. Maga no gbedo. This is one of my motto. Misa common sense, logic. Let me apon ko gbedede. Mi le si ku adek pem. Mi le agbale o me dek pem. Christianity va o le cathedral tu. Wo me ponyale mi a mind goal ge Ghana. O me ponyale mi akwa mi le Ghana lo Togo me. Roma Catholic de. O me po fia o. I picture evangelical church to wede o me po fiale mi akwa mi le tome ne mi anto mi a refine mi a zen. I wish this organization will convert into refineries. Ne mi akpongo gbedede. Ehia dukumi ne wode vai po video ya mo le Libya to be yo yide monjida. Hadebe Ghana se won pa, Togo me se won pa, Africa se won pa. Agbe vivide e ya me di be mi ano tata me no mojiva me bia dagbe na we be nya imele gbogbo de sofo enyu mala me nyu nu ka enyu ka me ne na kpo be nyu ka ele me ne na choi me be mi afa agbe fe vivi e ya ta me no mojiva nyema ablewo nya te fe de kai hiya kamere etimi la gbe ame mi atogbe were
ma va pour nous chon ma dasi la pa ma is another topic ma va treat egbe fe mi atogbe yo lere the only thing I'm asking anyebe no dova no mega konya ansa kono wawra. Now it is easy for us to document. No mo agbale encore dade ne mia de view de mia va hren. Ne mia kpongo gbedede. Mega nglobo jagbagba na comment ono no vava. Ewo eve untu eve nyonu jagbagba. Na be comment ono no vava. Ne mia no kame. Ele vevede. Me dibe mia no kame. Mi eveao mi ameibo mi nyamau ape yovova mi do awu ape yovova me kpo video de amede wo video le very lucky close comment nyabe comment mi anne menye nu view be yovova africa re mi le amama awu mi le kente obe kene na te mi le kente odo mi le lon le do mi nyale yo ko cotton mi za cotton kolon avo ape yovova. Excuse me to say onye wumi hadebe technology over fi le mi agbo le Egypt ya gbele mi atome me bia dagbe na wenye ma fonu sugbo ma va treat topic ma specifically voin yo wo pe mi ya ta mi ape technical know how bude mi de ma va fie emegbe ma va fonu chon emegbe yeah. Do wezo nawe ya break komi ye ma fi abi wo 15 minutes me ga o 15 minutes de ko pere won e ka ma mi apon ko gbede de nu imedi ma ga fia le apa ya comment o check alaba me ba kede comment de ka yi chu mi afogbo mi afo channel enye SKT in focus nko yo les azaima vo na mako link ko de video ate plus susube mi ati wan check wo YouTube video ya chele content creating mela magbobe efe content la menye efe mefe nya gbogbo we vo matu wan gbo le nya tefe mebe ele nu fia ta ma ko link ko de video te okay mi agede comment ye un comment ya be ehia be ma va de go me abe ale me gbo na mi ne ele monjivala jagbagba be na dasi le comment un ne enya ine sube matwa fonu chonwula na kweva mi ava wonu kuku me alo mi ava kanu me e kema mi akponya tepe mi akonya tepe ko va monjina we ta enya yi oglode ya medima ko va nyanji ebe enwele evugbe me ta ma dego me video ko ma gbo be summary e pia be ma po enu agbo le vegbe me ebe I'm definitely listening to Dr. Kagbo and Kofiche englonado ko yiji vo macho akpa makpe sube mia eika agbenke ebe agbenke please answer me this question. When do Ghanaians, for this matter ever, Gan and Twi people outdoor their babies, circumcise and name them? Is it on the 8th day as instructed in the Bible? If so, is it a coincidence or is purely knowledge our great fathers left for us, and why are we now changing such traditions? There is a lot to learn. SKT in focus. SKT in focus. Mark Blonya video enyayawu have ma va gede me ma va no gba vivi gba nu ile ma di be Mark Blonya be mi eviawo mi bu mo
Dr. Kagbo mano unko yo hadebe eya nabe milino gome se vi. Dr. Kagbo de gome va ibe. O fi gbele miasi. O fi nuo le miasi. Kesinonu yo mi yo nabe kesinonu de. Eya nye mi ape kocha we. Kocha ile miasi de magba be surplus ya dasi le unami. Okay. Ma ide enyame be. Bibla de. Miafe nya jojowo ya mi nlon dade agbalele miasi alo nu nlon le miasi ni mi le yoyo be agbalere eya nye be ne tanade ko dade be na nku doji eta agbalere nu nlon de sia de nu tata onye o e danye de ne panade o atia ne wo de efete efiabe nele nade nglondade nemi de Egypt tepe mi nokun yi wo civilization gbati ode wa po be pyramid o le fma yomi ati wa twa be jipo ho mi ayo e hemi no keme yo le yo be kemit e keme ya mi no yo yo vuma ti wa yo keme ya le yo be kemit mi afa no fe ma Arab wekple yevuo British wekple towere wa weva nyami le fuma chacha fe mi chakakakaka de ya mi zo mi jo le fuma fine mi va no Ethiopia mi no Ethiopia vide mi jo mi va no Central Africa mi jo le Central Africa ya mi va go do de Nigeria mi to Nigeria o me di Nigeria fete le ole yo be nuka obe Badagry o de gomena mi be gbadagba o fe gli ta egbe mi gale gbe do efegbe mele do re to trova me ne gede peki me wa se peki o fe gbe anwo o fe gbe a se fe do me gbe egbe yo ko nro biblia de amegede o me yen o me tun le hlen mako apa mako dare ta he mi va no chi ape mi va gede Ghana me mi va le te pe o no vi de alo mi ame yo mi gale Togo mere wa po ebe mi bu no sugbo afe mi vado nu ka mi le bubu nu ka mi le sisi ava mi le sisi na chole Egypt o nya mi le fumade ava mi le sisi na va se degbe nye me nya me ibone na va kede un le Egypt be yo la si to akobe yo nye ve awo okay ta mi ape agbalen yo mi nlon dade yo nye no tata we ple mi ape scripture we yo le yo be mi nlon dade papyrus ji abe me gbloyin chobe le ko doctor no mi atogbi ko fiche enya le yo hne papyrus ati one translate nye menya school ka over ide o vo menye de wa de school mi ami inherit naturally e anya akpama ta mi vedu ko de mi bu no sugbo mi bu ano te fe de ka avu okay mi twa be la cra fifla lo le ko fe de me ya na evule te fe ma le dububu o me no ale ne le vuvure nu wa no bubu le nwe sta mi bu nu ave mi va do Ghana me mi bu nu ave mi va le West Africa biblade ne va ka Egypt fue documentary o me de mi on de mi le yo benuka the book of the dead ese wa o mi le za ape yo vo kwa agbalen ko vanami mi afe culture mi le zazare le vijiji pajide we inherited it menye biblia eva fiami o awo avachocho men yo vo eva fiami avachocho de awo mi le cho wo ape yo vo va mi le cho ape yo vo va ta generally ni me di ma pochon no me po kanu le won de yina va kanu e ata me glon na be ne mi le fofon ya ko ne fo ne va le shatawale de dedu ne fo ne va le sakodi de dedu enyobe na du sakodi na ko de o tension da na ko de nu leke magbo ta me bubu vivivo da abe ale amodo la hanu amodo le gbe oyo me bele mega chief madade o vai kanu mene na kpabele ke na ti wa wone de vio nuchi
Education o kova na mi de o mele mi ade ko nu fia mi o. Religious and moral education de asi vont dia ko le mi atogbe o fia o ko le mi ape culture o fia. Tade won to yidoku o me na gbogbo kanu me vai na de la gbale de me vai po YouTube ya fia nu e. E ata sometimes me no moji va. Ye me po kasi tanya itami va moji olo tanya ebe. Aleko nyebe amume le nu ogo me de sofo nyanya tefie vo me le de o. Mako akpa mako dade ta ale mi le mo zode ya na be mi bu mi ape jojo pe mi ape jojo me nyansa we mi ape nyatepe we mi bu o sugbo kaka Yesu sode ya Christianity va wina mi ta Bible de mi ape nyajojo ta me no gbo. There are good things in the Bible nyo le Bible me vote pe yo vo po be ya flu de ya gbo me le na we ko flu le gbogbo me paji. Yine wo pe tamebe there is life after death back in Egypt minye bene ame kure me de koku ko evo nyemele preach ma wo le gbe moyajio la gbenke fe ya vala jide mebe mi tro ide mi atogbe o fe ko nu awon me fi ma ya mi akede nya te fiele e ya gblo mele la gbenke fe ya vala ji ne kede mi atogbe o fe ko nu o mere apobe me de ko ame kuna o yata mi va idina me yata amedidi konu le ne biato gbo afia nyeme nya amedidi konu ta nyema ti wa fie le monjo nyema ti wa punu chungu de mele gbogbo be yata mele gbogbo be mi ajagbagba be wa vu YouTube ne wa no efia info Togo le Togo YouTube channel yo le yobe info Togo never o fia na no le monji yime do atowe ekpadade and I like it ejijom ekpoda de jijuam tama ide escape nya yobia ebe apachocho plema de Biblia mo cho alo mi atogbe ko economy menye Biblia yo awo menye Biblia yo mecho Biblia no mi atogbe o mi ade konu ore wa we ma mi ade konu onye mia de konu de ya nye abachocho vijiji nkeke nya gbe plenu ma ode mia de konu ya ta mele globe le nu babla hoku o mere mia de konu onye yo vo po be you are flumi de ya konu babla ye cover as at now that I'm speaking all the New Testament mana me wo agbana for free all the New Testament de mana me obe ole yo be nu babla ye Yesu Christo pe bu kokola excuse me to say Yes Christo pe nya jojo mare me camion et le Christmas du ame bon me du Christmas o ne le Christmas du de yovo pe celebration duele in fact the content vai bia se be what secret le Christmas me ne wa de me na we you are not supposed to celebrate Christmas neither are you supposed to celebrate Jesus Christ did not die for you aloma de go bele le ne kui mere e fiavere Biblia de mi ade konu onye vomebe na ga gbogbo rin agbale and then you attach logic to it na ko wo pe common sense ko pe de un bless susube mi ano agbenwe yi mi ma ko mi ma va no solime ho me kwa no Yesu Kristo yo ko evo e ya lenye ti mega vai no solime ho me de na no Yesu Kristo yo ko evo e ya evm no vi lolo we me dibe mi akpo ngogbe dede ngogbe dede le vevede ram e ata me no mojiva eskebe de mi atogbi vide dede go yimi le wowo akọ de vi go fia ya me akọ de vi ko dada anyigba afia de vi alo amedo mi amedo kla oko eje ko fia be sukure nya ya eje nya ya ne kpo nya tefe na nya be na tefe ne kpo ahacho na nya be ahacho e de konu ma mi no ode Biblia mucho ao enya imele gbogbo maga tegbedeji la gbenke fe avala jinyebe nyo le Biblia me voin o le me voin yo le me de yo vo ko pe afoko e ko vanami as Christianity egbe iko mele gbogbo le ya me ma tro e pe wo nyi ma tro adebe mi le nya te fiedi mi va kede
sauf au nyanya te fait ma gblena o ne gblena me gale bloqué ne gblena o de atasi nu ewoli ahehe atasi ni gajojo ne le soli me home awo mi debe mi akpongo gbedede evevi eve untu wo vai ide YouTube me enya o le yo de one ko o fe susu ko chade unde ma yo yata ne me do to Dr. Kagbo me do to togbe ko feature o fe nu Georgina yata ma no o fe nko yo wa wo nko meselo me nyabe amebubu o le vonye nyeme pokede hu e do le French me fifila emele nu poplo mi be mi gbugbo nro bibla ne mi ase mi a dekoni yo mi ko mi les azale Egypt gbejide ne mi vazen nyema ablewo ne nye Kristo to e yata o kom mi asi coffee a Egypt hadebe o me dibe na ba kede nyate fie hu. Egypt is a blessed land we built, our great grandfathers built. Mia wetui ame yo le Egypt fifila de do va fi ya o les aza nyate pe de kai e ya kumagana na nya me wo video de cho le koyone nugukpon ya me le gbogbobe the tradition that we were using as justice system egale valid menye na de kayo me de mi vai few we inherited it from our great grandfathers never bia togbe William nugukpo egomede nukata o le dowo ade gomenawe menye de komicho ya mi vai blana de ko dade fima be na vai kanuna na kpona de me aw menye ya glomilo the tradition is still there babia gandele yi SKT bia mava de mava na undodo chon vo menye fifia o nemi le kaji ko mava de gomen ebe aleketa mele ngogbe po aleketa tradition ya de mi a pe veme tradition mi a de kono me na ngogbe mi o ma va de gomen megbe amelonwe me bia dagbe na we be na nokaji eske pe nya yo bia de e ale vevede na mi ata me va moji jagbagba o che na ngo comment ne ngo comment ya de bia na de chon kema ma di undodo de kona enya ine bia mi anokame amelonwe me bia dagbe na we